Sibingelele emakhaya ekuseni kuyisonto nje. Ekuseni sampondo zankomo. Sisohambeni kanza kwethu sibheke ngapho ophongolo njengoba kuyi-transport month. Sazi ukuthi inyanga lezo kuthutha siya le ophongolo sibizo omama beyingane lezi ezala imali engozini nomgwaqo kwakuhlanganisa i-truck nemoto eyayishaya lawo malume eyayithola ingane zesikole ophongolo. Ngithi kwashona ingane eziwu-13. Unyaka odlule noma isithi year before last if I'm not mistaken, but sisayakubona mama bazosichazela bonke sobesenabo lapha ophongolo. Siyakubona nje manje sithemba ukuthi uNkulunkulu uzosithwala asihlenge kowami uNkulunkulu engemkhonzayo unyazi lwezulu. Siyacela ukuthi asihlenge ngenza umgwaqo sizosambe sibuye siphephile ophongolo. Njengamanje sisendleleni sibhekele khona ophongolo. Siyacela ukuthi uNkulunkulu abe mude endleleni yethu alilesakhe isandla alibusise uhambe siluhambayo. Siyabonga sihle emakhaya. Bangizo thuleleni. Sesafika la ophongolo. La kuthona isipesi yakhona esiqashini zosibona. Sithola ke abantu bazazisa. Sizwe ubani. Njani? Siyaphila njani? Unothanda dada. Ingane bandile nyawo. Unyaka emingaki bandile? 10 years. Okay. Ma? Kompilo kamkhonza. Ingane ezayo lethi khula nkonyane nomduduzi nkonyane ngomama wami. Baba sengozini nabo? Yebo. Bo-3? Bashona bonke? Udlamini bongekile ngumakasiyamthanda. Okay. Wena nyanga wakusiyamthanda? Simthanda fikana 9. 9? Yebo. Okay, yebo. Wena nyanga wakumpeni? Hayi nafuthi. Okay. Uneqaqatshanyazi. Yebo. Umama wengane ntathu ama-twins i-firstborn ina-10 years ama-twins kuhana-7. Nabo bonke babesemotweni? Yebo bonke babe-involved. Bashona bathathu? Yebo bahamba bona. Mina ngingaphuza amakhengeza umntanami ufike ngikhangela wena sengikwenza. Mina unamele mamba ingane yami usanda ngingamela naso kuphela. Inhlanga kanjani? Ingane yami unathikazi wena 6 years. Kuthi mangingabala la. Wona ngane yodwa. Yebo. Baba u3 kwena? 4 5 6 3 9 10 11 12. Bashona ingane engaki? 20. 18 wengane 2 adults. Okay. Ni ngikhuluma nawo bani? Oh, wena sisi. Yeah. Oh, siyabonga ukuba nomlandeli wakathuleleni. Ma, nikhala ngani boma? Senizivuse eThekwini nje usaka nje. Lephuma eThekwini ngabo-3. Nikhala ngani boma? Yeah. Ukuthi zikhala ngokuthi abantu bakaRaf basagcwalisa amafomu sacela abantwana wonke ama-application sasabhinisha kwamasipala kodwa sinzina namhlanje asazi sizwa i-response ukuthi kwenzakalani how far imali yabantwana. Kunye babekumele bewe suppose ukuthi basi-organizele i-counseling since kwaba i-trauma ukubona iy'ngane laphaya esitragini phansi silele phansi. They were supposed ukuthi basi-organizele i-counseling but nothing happened. Akekho owayenza ama-follow-ups ukuthi sikhonile yini ukuthola ama-counseling sonke thina bomama bey'ngane. No, kazange nithole i-counseling? Ngicela uqeda lapho yes asitholanga
where else ufikile Badlulisa biza kanjani mana ngithi ngizocela uku-eda la kusho khona uMantshangazi yes ukuthi isikhathi kushona iy'ngane zethu ufikile Badlula ilanga lomngcwabo ama-promises awakhuluma lapha la ukuthi uzothola ama-therapist ama-psychologist ama-counselling uzosakhela itshe kanjani njani nokukodwa akaze kuye even back kithi mhlawumbe abuze ukuthi kwenzakalani for ini yes then okwami-ke mina ngike ngenza i-follow up la kubantu abangaki abawu-2 transport sokuqala pheze thena national ngabeka ngithi national because liyasiza ukuthembeka oyeqhamuka national ngicabanga manje ukuthi national khona usisa okukhulu ukuthembeka hadele mazi umuntu PA noyini PA kaba ngazi nje ukuthi usebenza eMaritzburg e-ofisini ka-transport isikhathi kushona iy'ngane uyena owafika babehamba bewu-3 kukhona omunye ubhuti namanye abantu bese kuba uthembeka kube khona omunye usisi omunye uyena-ke umuntu owafika even emakithi nekhathi sekuthatha lama-forms akarafu uyena owafika ekhaya uyena owafika wazokulanda so usisi lo the time kwenzakala yonke lento le sasithe sizocela ngoba kwakhuluma ubaba uMsweli wathi umgwaqo uzilile since umgwaqo uzilile kuqala indaba zama-truck yonke le msindo kuthiwa ithini singahlangane nalutho ukuthi ayamiswa noma ayahamba noma kwenzakalani so ubaba uMsweli sathe siyamcela ukuthi sicela ukuthi azosibambela inkonzo sizokwazi ukukhulula umgwaqo sizokwazi ukuthi-ke sihlangane nathi sisodwa yabo sikwazi ukukhuluma because yonke lento ababeyenza wakukhuluma le thina didn't have the word azange sibenzise so ubaba uMsweli mayeyenza lento sayibamba i-meeting ithi Sunday Monday wa-announce Egozini ukuthi omama bengane ophongolo bathi bacela ukuthi kwenze inkonzo ukuthi kukhulula umgwaqo because wakade unjani uzilile wafona u-transport sifonela oyedwa wethu because besinekomiti ubaba uNyawo ukuthi bacela ukuthi sihlanganeni because what usually happens if kukhona ingozi ezenzakalile baye bebone indawo la obalimele khona kakhulu bese kwenziwani into yokuthiwa yini isikhumbuzo sabantu abashona from uMay until September base bathi bashuze uphongolo okay sathe siyahlangana-ke i-meeting ukuthi no these people angeke bekwazi ukuqhamuka sebethi bona vele bajwayele ukuhlela just because sebezwe ubaba uMsweli ekhuluma Egozini then bona sebethathe sebevele behlelile basibiza kwathiwa sobamba i-meeting right sahamba sayibamba i-meeting angisakhumbula i-date kodwa kwangabona November mhlawumbe boma 24-25 ngoba le nkonzo lo siswa yethi izoba nge-4 December sabatshela emefweni ukuthi we're not going to go there because nina senenza ngoba nakho senezimsweli basho khona ukuthi yini uMsweli angeke beze ngayobona bawo-transport sizokwenza lento okay sakhuluma noMsweli wathi asingeneni phansi kwe-umbrella yoba it's fine yonke into abayishoyo asivuleni okay sasizavula kodwa sasho mase sikhuluma ngoba ngendlela esayibuka ngayo mina ngendlela engayibuka ngayo ngoba bathi sebuya nasey'nkosini bonke abantu abashona ku-N2 sebekhulumile nabo then sakabuza ukuthi so why kube yithi kule meeting why abanye bengabi bekho so why kube yithi kuphela akusithi kuphela esishonele bathi hhayi bahambile bakhuluma ini bayacela ukuthi sizeni izoba khona inkonzo warawari nangempela sawabona amapho samtshela ukuthi mina ngamtshela ngathi mina nami la mamba angizi utshela bani ndothembela ngoba nina senifuna ukufeza iy'nhloso zethu ngathi nifike nasishiya kanje anibuzanga nokuthi sisaphila noma kunjani kwathi uzile ezosishekha ngathi no sisibunga zange uzosishekha ubuze kande amafomu akarafu akusukungishekha lokho kwenza umsebenzi wakho nawo lawo amafomu akarafu okusingazi noma kwenzakalani nawo kwazi bona then ngayihambelela-ke lo nto yaba khona inkonzo mayiba khona inkonzo because sazivumelene singabobabangani ukuthi asiye kwenzeka ukuthi kwaba khona oyedwa wefamily ngokuthi bayaqashwa ngazi kushaya ama-organ kanjani kwaba khona nama-food parcel samenyezwa amagama ethu elani labizwa ngafonelwa kwathiwa khona food parcel yakho kanje ngathi ungayithathi lo wayengifonela isikonani ungayithathi leyo food parcel because those people ngibatshela ukuthi angizi so into engicika kakhulu kuleyo phathi baqhubeka kanjani benza ibudget ngibatshelile ngegama lami ukuthi nakho ukudla kuphumile and lokho kudla at the end of the day akufikanga kimi oyedwa womndeni kithi ngoba sila bakuthola indlela mangabe ndlula ubheka lela wakwenziwe khona lo mcimbi ngidlule ekhaya kithi
noma sekubuya ngalilandelela udaba ngaya ka transport la mhlawumbe ngabanikani bakwenza ka December ngiye ngo March mangiya la ka transport ngiyobuza ngifike ngimchaza ukuthi sisingubani wakabani ngicela umphathi bangisa kumphathi kodwa wayene meeting yenza sky meeting lapha ku laptop yakhe ngamchaza ukuthi mina ngubani wakabani sisingize ngendaba kanje kuke kwenzeka khathi transport national yenza lenkonzo nina benikuphi benazi ngalento athi sisibe singazi lutho usisi wakamkhizi athi bengingazi lutho unational uqhamuke nje usitshela ukuthi sizobanga imkhukhu sibone ngey'moto ziyale so ngaba nakho ukuthi angeke ukuthi okay office elikhulu vele lisukele ngoba likhulu with ama-powers i-local ikhona ningabatsheli ngingashoni nithi bevele bezenzela akusebenzi kanjani wasethi usazozama ukuyilandelela okay ngamnyekela until nge-20 April ya nge-20 April wafona lo sisi uMamkhize waseyasho wathi ufonile labo ufonele Friday bathi abazilutho ngaze wafonela nakuphi futhi shuthi vele efune ngifonele kuphi eMaritzburg ngafona ke eMaritzburg ngathola omunye usisi ngathola omunye usisi angisazi ukuthi uba lo sisi wase ethi ucela ukuthi ngibhale i-email ngoba ngangithi ngifuna ukukhuluma ne-CEO yona impela le yaka transport sinenkinga kungani nakho nalokho wathi lo sisi ucela ukuthi ngibhale i-email ngibhalele i-PA yani ye-minister yaka transport so ngagcina ngicasuka ngayekela kanjani ngoba ngaphinde ngaya futhi khona omunye umlungu la we-transport because kwakunama-rumors ukuthi futhi akusiwa ama-rumors one of kithi abazali basitshela ukuthi bekhuluma nomlungu uthe kuno-1.5 million okhishini lo mlungu loyo futhi wazasithembisa ukuthi if sizoproduce ama-death certificate ey'ngane zethu uzosikhalela umuntu ngomuntu ngo-50,000 of which is lokho akaze kuze kwenzeke ngisho nokho so uphi lo 1.5M umasipala wethu azisisize nganethi phela nje sikuzwayo nje ukuthi kudliwe imali ngoba khona lapho kwaze wabanjwa khona i-meeting kuzoqashwa abantu ngamagama ey'ngane zethu sayimisa-ke leyo meeting futhi yimi engangihamba phambili ukuthi angeke nina abantu bama-trucking petrol 3 million sezizwile wena PK bakhona lo bhuti owayehamba phambili ukuthi PK yena wakatubesbestem yena owaye-organizer yenza zonke izinto sayimisa leyo meeting since from then akukho kwenzakalile ama-promises abasipromise wena imali lezi ezasinikelelwa ngoba umuzwa abantu siyathukwa thina la mphakathini sinamalebuli amagama babodwa basho lokhu ukuthi iy'ngane zethu zayingekho ukuthi besengama-breadwinner noma zase kunjani nje yabo nje sibolile so mina njengami nje vele ngibuhlungu futhi ngiyabonga ukuthi ekugcineni usizo sitholile ngoba akukho la kade sikhala umuntu kade sisiza ubaba uMsweni naye kwahamba kwavela inkinga wagcina sehoxa ngoba kwase kukhona iy'nxushunxushu ey'ningi ngazo iy'ndaba zemali ukuthi sekukhona imali sebeyamxosha u-transport nomasipala ukuthi ungwaphi wena you can't interfere indaba zami community yethu take your things and go sebebambile ama-meeting emaningi ubona bathi abaphethe ubaba uMsweni sebemxosha lapho because bake babamba ama-meeting like because engehistory le ababeyibamba amotshela umbalibali yasengehistory le yasengehistory le then baba uMsweni ushuthi wababuza ukuthi omama bey'ngane bani kula ma-meeting engabambayo wathiwa wena ngathi usudla ngaliphile ngcono ukuthi ngoba nisho usebuza iqiniso ngoba nawo la ma-meeting uma uzwa ngathi kubo labantu bamphakathi babeyifomele bona ngathini babeyifomele bona ukuthi mhlampe lo umelo mama bengane usihlalo ubani bani bayazenzela without us khona umuntu sangabeka unga-eda kulokukhuluma khona okunye ngesikhathi sithola la mafomu lawa akarafu kwakuthiwe laphaya sibhale i-affidavit esho ukuthi-ke u-CEO waka-transport wayethe uzosinikeza ama-80,000 i-right ama-18,000 athi awani ama-18,000 wayethi is donation lapho-ke yes leyo affidavit-ke sayibhala bathi si-attach lezazinto leziya ezayihamba kanye naleliya fomu
Okay. Mina futhi okay, siyakhulumile vele okuningi bayabhala yebo ngiyakwazi benza ngalini. La ngifike ngadideka khona kakhulu. Bekuba nama-meeting kungakancwadi abantwana, banje ama-meeting abanikelayo benikele khona vele sinikelela abantu abahlukahlukene. Kwase kuba khona u-CEO waka-transport kune-meeting eyayisegolwayo. U-CEO waka-transport wasukuma wathi yena uyanikela nge-18,000 per child. Wathi ayinawo ama-terms and conditions, wathi ayikhulumisi. Kwathi emva kwalokho kwaba khona uRafu nawo usemithingini egodwayo. Wathi uRafu bacela singabathathi abameli, singabafuni abameli. Kuzothi uma kuqeda ukungcwatshwa bese abakaRafu bengena umuzi nomuzi. Emva kwalokho sithema seqedwe ukungcwatshwa kwafika ubhuti wakaRafu. Wathi ubhuti wakaRafu uzositshela ukuthi ingane zethu aziclaim. Wasitshela ukuthi ingane zethu ayiclaim. Emva kwalokho kwaba khona futhi ama-forms aqhamuka khona kwaRafu. Kwathiwa ama-forms asiwagcwalisi. Mina ngadideka ukuthi why manje sesigcwalisiswa ama-forms ekubeni kuthiwe iy'ngane zethu aziclaim kwaRafu. Yilokho kungidide kakhulu. Sagcwalisa ama-forms, safaka onke ama-document abantwana bethu because babesitshela ukuthi bafuna lokhu nalokhu. Uthe uma kusuka lapho kwafika usisi waka-transport bengena umuzi nomuzi bezokholektha wona lawo ma-forms lawo. Mase wathathile ama-forms emva kwalokho bangabikho i-way forward abasitshela ukuthi kwenzakalani kwathuleka nje. Kuze kushayile isikhathi samanje asazi ukuthi uRafu wathathelana ama-forms ethu kuthulekile nje. Sasicela uthatha ithuba sibonge umuntu engapha entabeni zasophongolo la besobheka omama-ke bey'ngane zadlile engozini yomgwaqo ngonyaka odlule la kwaba ingozi ye-truck kanye nemoto eyayithwele abantwana bebuya esikoleni. Sikhona-ke la entabeni zasophongolo ibona omama laba sesizwile isikhalo sabo nosizi labo naye bacela ukuthi sibalele kubona njengethu kulelini. Sikule nyanga-ke sisho ukuthi i-transport month kuningi okuvelayo esikutholayo nathi sizokwazi ukuthi sibekhulisa abantu ngakho emakhaya. Omama-ke sizokhuluma nabo ngoLwesibili ohlelweni ezweni sakhile ngoba ayi kubuhlungu kwabehlela iy'ngozi zama-truck ziyathusa nathi besambe siwavika nje ama-truck basiza ngapha sisuke eThekwini siza ngapha. Ngempela odriver bama-truck namanje nathi sisacela ake badrive ngempela ngokucophelela nangokunakela abanye abantu abasebenzisa umgwaqo ngoba izinto ebesiyibona la emgwaqeni abazenzayo ayi zashayisa ngovalo ukuthi kunabantu abangakhathalele kuthenjwa la emgwaqeni labadriver ngayo abadriver nje careless abayicabangela bona bangacabangela impilo zabanye abantu abasebenzisa umgwaqo. Okubuhlungu ngokwabehlela omama ukuloza abantwana esithembayo ukuthi mhlawumbe kulezi y'khala bakhala ngazo bazozwa abasemandleni nababe bathembise khona bazobe basondela kubona bakwazi ukuzobalekelela. Asibonge-ke boma siyazwelana nani okwanehlela. Siyabonga nathi ukuthi ekugcineni at least sathola abantu esizokhona ukukhuluma nabo bekhona ukusisiza because akekho kade sinakile. Yebo. Siyabonga. Siyazibongela. Siyathokoza. Siyabonga.